Hello, Amy Forex Academy YouTube channel viewer Zosi ahilo le subscriber Zosi na bon cha vin el hapha mu so ta gilhanin pathin thangwa na piu hetiven ke hi a he zong I he zong no umdeu a hin I he lo zong no umdeu a hin I he lo holding in ke phon na khat hin nei leng ke hi kamin sat min thang ho kip Secretary Amy Forex Academy ka hin phat masalayang chun video chom cha kana simen inisimovin Forex hichi Forex Academy Amy Forex Academy chungchang thu hi itilam dola ka hong ki patwa itia ka hong ki patwa tu chan I chan ka chiu ham ti chu video chom cha inimu ta deu ta san omen tu hin pathin zalin Amy Forex Academy hong ki phudo apatnin first batch apatnin 14 batch san hong ki chai jin tu hin 15 batch hi achi jing lai a hi in heti chon pathin ma puina ki changma ma jeng en egam song wa hin forex chung chang thu hi ahong hlung tha ta bangdana om ji a hi peha atam zo hin ki hlap na le fraud scam kitida na hi yer jong tampi om na laizin he jong le hi chi hi fraud scam a hi poi ti chu ana hiaw he tivin video khatnang chu sarmang vice president EFA in forex chung chang thu hi new khat hil chi na chu api a hi ta in kin hi chilang chu hin ha saidang tang kating kain seinom chu adang hi po in tua zong hi first apat 14 batch ki chai 15 batch song ki pan chi jing lai a hi in ki pan a hi ta in 15 batch si to December sunga hi pathin pha sa le chaite te ding ti hi Christmas ma sanga ka go no wa hi in ja hi oza hi ni ka nei ven amani zong hi alal ma jeng in 15 batch si chilanga chaite te ding next batch 16 batch di zong hi ready sa mi za nam khat ai ta in hilang e holam ka area sunga hi chuchanpur sunga hi a hin la ke ho kana ki gut na chu cycle langa hi so pizza nam khat hen hi chi hi demand sangta omen hi chi forex chungchang thua het nom na nei hi mi za nam khat omen tu kum ipil ha hi ta di ham June July la chu hing hi di ham eso pio kholanga kangpuk pi khallanga te taute azat anam ga pha deng chon nom point ama ho to neu cha chai hung ki buyo le lampi chi le wale na anu lo zep ji chun hiti chun kana khungai ki doven ama ho jong hi cycle langa so pi ho jong hi aphun jing ta vin benga na tong loi lo le pp bol loi ama jong hin online a bolo te kitile amo hi online chu ki satisfy zo ponte offline an hong bot pe vinti a hi ji in ke dama pathinin damna ipiwa pha pathinin pha sa hele January sunga hi next 16 batch sa dinga hi cycle lang chi dinga ki kyugung a hi in hi ji chun hilanga koi tabang to hi 15 batch ki chijing lai hin 16 batch khadi ham tia ke go na ana nei hon jong nin het thim dingo edam wa hele 17 batch lang chu lamka area e bol ke dewa he ti chu ega ki het sa no mo hin tin ai pi le tu la chu ka sei bangin forex chung chang thu chu sarmangin izanam khat chu brief explanation chu a bolta in ichi to kel hana chu kin zong hilanga ki got na nei ho next batch sada ki got na nei ho mabana kholang cycle lang chiding academy ki got ji in ana ke he themote ti togoma chu ichi video chom cha ka hin sim hin tin edam wa hele chi
course 45 days tabang ai hizi in January ki pat le February hlalai la le hong ki chai mai the ai hi ong ki chai che le hilanga chu chan por area ai bol pe ki deu he nga la lovin lungning ta na nga jingo hete ti choi ga ki tip na no mo henten chole kholanga cycle area sopi honzong ananga lal be se he win helang 15% ki chai le nang holang chu ka hindal deu ai tai ti chu chom cha video ka ga sim hente ka ki pa e